Puasamban kapangurong sikaan salamlay magserang sukul kita disalin-salin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab kaya kita biga halin-halin din kabayak di maniha kahapanin labi-labinen painte gak pebek katamban kaamin luma-luma di si pilulukin ini natawa luma ke di si pilulukin pamanjari penangadyan ten atawanen pagbisahan ten sangininin ini pasalan buangan mag-ilaanda atawanin ini manusia bakas kinawin luksakop di sabtu pente situ ini yepe me paintega bakas kinawin subay pangadyan nero subay sebesende bang si bakas kinawin pagke in Islamin binetta due ne in due mag-ilandalay atinen yene lalay dupdende niya painte samian kapatutan de tangan parangan supaya gay pagua tambuain banggay kasaraan atawanin supaya agak niya sasew siyang para bagain pag-ilandahin asal masimasi bisan niya paglasa masimasi paasek sa itanin nasat atawanin niha labayan bang sa inggain kasasew induangan mag-ilandahin kandak bisara bang saraw pamanen kita na bakas kinawin iya gay kahap dilan lumaten iya gay hennek pangatianten mananen niya lai budlis atawanen sara tariitte atawanen gak kahinangto atawa niya lai budlis kainne taman inin boundarinon taman inin sabsiakuhin sinesine palapay pitulog ininen gay umabot samyaan tantunen niya na japarkala umata nadakite ulali bangwei inin kahalan mag-ilandahin amban painte kasinduehan ni tagapangadji sampai lamod me yene me sindue makulang-kulang kapangadjinen dase ulali bangwei gay hennek in kahalan de mag-ilandahin sabab niya lai sababan ni banggay tahinang we dangan parangan lay betinen banggay tahinang we inindende yene kapatut na si Elanin danikyan nen painte inin gay tahinang lella in kapatutan andanen si Yehin kantunen paniya adya pagbunoin atawanin paniya pagsasali pwede sa kapagsasa 30 Pilipinas. Lugyan
gay baya si niyan pemerintah Pilipinas niyan dapat misara ni ala ipainte sara de dengan parangan kung ito yung tag na pinangadyan ken iene may kapatid lela si may kandahan de at inin si may hininang may kandahan de at awanin si may hininang bambuak din de si Elane hindi ang magsubisara ini iene may hinang si may hininang may din de si Elane at awanin bang ni Sansong taga-ella ininin painte salam dia po si kami kabudyangan subay at awanin ini ganya Elane pangagjianon dininin dahil ramban kapag Elane supaya hap kan lumantay di ininin si pag-Elanda doon patahate pala nila kung kita sudah kabut tayo inin tagma pagnak ko ininin dugay ko magpagawa dalil sa pagja inin pakita ko kemon subay hininang dedehin may ihahat tabi dalil duk may salasay tabi pahas bang niya waktu ni sa ito ko ni hadja kunsi basakan tabi pili ko bang hati kita mag anda taon mag-ella subay hati ininin hininang ten kung ito 7 di duk sulatun di duk subay te jahat na tangkapon di pagigay kumabaya sa bang sulat di mandari sulat inin bale limempuk ito paling taininan inin subay tahinang karendehanin si Elade ito insyaAllah ta'ala takito tabi lumaten di magsahaya duk hinnig hindi lumaten di samantara tahinang tabi kasinduhan me kasabot ininin duk bang niya pe me tambane sa bibillah si Kaisa inin okay din de subay hininang mo si Elano antasuna karamatahu subay paliharaan mo in kamulyahan si Elano de so ini atinin subay pag-agdatan no in Elano subay gay bese no subay gay ininin pinakatan niya pagkaanin pero may upa mapainte Elano mastal at awanin ustad at awanin pinakale nalay sili ang subay eligano iye makalim ni sin kamulyahan sin Elano pandak besar ini si Kaisa subay ini lang ni karendehan si kadua antah pada terbahu wa taqaddasa sarapahu si Kaisa si kadua painte subay bisang pinalihara we dendelay terus itu nene agan-agan magsali doon ininin duk sarap ininin sumagawa patak bisara inin subay painte palihara dendelay inin Elane pahap duk subay painte inin mulyanin pahap in Elane lay supaya inin sambu atawanin hap in para sa hande mag-Elan bahay baran Elane lay subay painte minulya atawanin pinalihara bang saraw pamanin ngegay haples sane subay binusel-muselan atawanin subay painte sinapusaku atawa iye ngegay bininasa painte samihan dahil sako pamban pamalihara sin iye Ella
duk kamulyahan sin Ellani. Duk sila painte minulya in Ellanulay samantara ni Sir Allah. Sikatelu wa antar amalahu. Subay jagahan mo, hatun mo, paliharaan mo okay dende in pangarta Ellanun atau pangarta Ellahin. Sarau pamanen ni ane pangarta bisin atawanen ini komputer ni ini lu pangarta sakop subay pinalihara o ikaw manjari painte sa niyan ngamura-ngamuran at tinen ko pinasagaran ng jalu apa ng matlo wagka at matlo nang guta ini magatulan din ilian subay painte pinalihara o ining bambua dende din pangarta Ellan. Si keempat antah tarima ahlahu. Pagkain lalay ka pamilyani atau niya pamilyani taga amma taga ina taga pongkina sali dulella dende pongkina ini atawa ni anak ni bakas taga ella bakas taga anda dehel bukyo kabuhan anak sakop na niya namban inin ahli na subay minulya okay dende subay mulyano subay pagagdatan no subay ihtiram no yan pamilya Ellanulay kaya pamani amato ano pe subay kaya magagdat subay mulyano in matoanon bang piyo haplumano subay agdatan no kaya isang kapangagdat no inaanon manikyan nen pong kinain ini inin anak niya anak tamo si Kaulay gay manjari painte bese no atawanen in kwe pinasagaran binahadyan asal sila'y piliya nanan sininen kainin habis painte mag-akam bang saraw pamanen nisita me matoanon me pong kinainon may pong kinaisin Ellanon me kaibalanon maghantag keolai dalam rumah magdemol atawanen gay pagwa-buwa ni kene pagwa bang mole ne matawahin ipalin ili en painde nggak pamilya dende inin painde samean pamilya Ellan namba nili pag tumahala iyan painde pamilya Ellan ni magsambong siya paine bang pito inaanon okay inda mulya ko paharap ko bilihan ko kemon sampai pasagit to kamban mama di bang putek kamban lamitan isang ko hapos nilaw siya kausap bang tek kasi ina pito di sikap kaatawanen me pamilya ko yung kajawag kudam dalam bilig dito pagwa-buwa amban sa wawan ilig inin pandak misara makapagsabga makaminit pa niya inin pag timbuhin si pangandatan nili lukpa niya na inin paintahin pag-diskasin din luma sampai inin sangen ilian bang magpanas agad-agad giraw siya kapagulit sangen li magkastel sa mabilit namba niyan inin siya paintahin ang edenda inin supaya paintahin gay pa niya bonohin dalam luma atawanin supaya sanyang in luma pembidangan parangan pendak isa sika ini subay pinahadje dende inin Ellanen bang hinabulay si luma at inin kaya makagday bang teka lillahi ng bang palinganan subay sinampang dende si behegawang iya maglukagawangin subay iya maglukagawangin sarta bisan pe ina hinang ne
gini tambus ne paharap pilih si ella nilai kinumusta kuingir keu dang susek kulikut nunyaan ini ngagat-ngagat ku tawag mo bangintag kaya tawang hatlo kelesano ye ien dupain te inin kinahap panampang yahin mag-ien-ien santa bakas nuglay santa pain te inaset me bagyo makasin-nasinalay dupa kita-kitehanon yan kasinahan nen ien pain te ka pamahadjeno yahin subay pahadjeno pumanen ni like yung sasang magkukutlahin kunin niya magtotok patawanin niya magpupok gawang magtuskyo pili ada kala ilang na ilian magtuskyo magdayday magsayin magkurerete magborak dumain ni kay magborak magkurerete bang song palingan magmol patawanin song nabu salasa bang asi tipu-tipu dumain sa ili subay hinaabulai at irlatin mikipiate tongten patawanin yun ay painte pinaguwa lang kahit pambansawan yan bisan te sa ingin ay baya ni maganda namba asal agen-agen gini makatamba sa waktu karuhulan ni hap pangadatan sin andahin painte siluma duksi iye pinahadji bandak besar asal pinahadji inin lelah sabab kay Rasul sallallahu alaihi wasallam si mana hadisin bang hadja ko pa inne bakas taraat suwi pasujud dan buah aahin sidang buah manusia sidang buah agitan tubasan takalabi atawa okay rukin konig na katnaw bang okay rukin pakalabi le ye takalabi ne na lapis kita bang takalabi ano okay magsyukur kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si mga hadisin bang hadja pa inne bakas taraap ko atau taraap ko subay pasujud manusia in sidang buah manusia dehelu daap ko pasujud pen Rasul sallallahu alaihi wasallam bende sielan mananen yenayen sahad hawa sahadje pagpamariyawa dininin atawanin pag-agdat pamahadjeno dinin elanun agen-agen sulike o pasujud tente paglapisara sa pagkega isang dinaap kaya Allah Ta'ala Rasulullah sulay pasujud manusia si dan buah manusia ini tente sababnya bang yang taraat dahil lu kita di dininin dinaap dan nehin tente pasujud siya demikian dan tasabut sabay Rasul sallallahu alaihi wasallam si mga hadisin turun bisa ini dan look kayahon bisa bang niya dapat di supaya tahati di pagi ako lay nan nala hadjar katawan bini hati ni kahalan sa ini kain Rasul sallallahu alaihi wasallam hawasa ini dan painte kahadje ini kapaidahan atawanan pangagdatan sudah inagdatan painte elaten martabat painte elaten tujukite bang saraw pamanen niya bakat elatele amban patletis na atawanan sampai bunbunan kok ne tagabakat ne upama painte ne niyan bakas sumampuk angin atau sa ina nilai bune magnana bune painte mohe samian magsabu bakatle ubus bupili dinilatan we dende pangalane yehin lune kedelane tawatanganne niyan painte pangalane yehin ye bakatle lemile pain Rasul sallallahu alaihi wasallam ga se tatunay ne pagtaat na tujulan ga pe teddo ni kapatutan ni tujulan sudah hinan ga pe binilang ilian pagpahap ni kinin painte atau pagtaat na silan ini hawa painte kahadjasin ilallahi sudah pinagagdatan ni tuwedin na niya ente amban kita di may karendehan
ngandelatan songot elaten naraan baru dinelatan le saatnya ente banne kita bikarendehan inin pinunasan songot elaten di bangtek kamban lenganan inin hawa paphap siyahin sige ini tahinang pointe tasabot siya disle nabang upamanen nga niya bangya dapat sige ini tahinang ngili na magpunas le na pahap te binihat ja pangadatan te biselate numen bangtek kaelahin dang leit atanan bang tarasaw intag kemian hato kemen pasagid niya rin tapuk-tapukan mo niya rin pasagid-sagiran mo gepe bisan umali elahin tinimbak nemban katalahat nawe isang nimbak sa Tokyo dende daun pangadatan Sulaimin bangnya dapat balikanon bisa kisahin untuk nakikisa sa kampus ituan Abu Ruain katawan na kisah Sulaimin ini sa pitik-pitik tinadjamban katalahan nuknya turun si oras painte Sulaimin ini bakas inin painte palengan inin pelanen tahalam bani painte usaha atau inda bang ini painte samian bekas palenganan nilai nalikot ni samian silingananin matay anak din napagtek ka inin Abu Talha inin pela Sulaimin inin hinulmatan ni elanin pahap pinangadatan serta tinilawe ni anak na penain gani anak din penai humalihalihap para sahan na iko'y penne pa kole-kole dukhap hende penne ga bakas tumuli ko'y patuli ni ko'y tuli ina kayo makanakin bakas na kumul ni ga magakakaw niya probleman umus pente inatul binelahan pinatuli sampai niya pangahulmat iya sa dili paghahulmat niya magilanda duang-duangan siya ginita bisara si public sa kam ng mga tawanihin may magilanda no hinulmatan pero kilian tubos puna siya pahali-hali tinilaw at jawa umusulain in elanen bakyaw pa ini bang niya bakas indaman no atanin pamaindam kao bune pa inne ined dawe bakas pangindaman nulay atawa bakas mamaindaman kauhin ine pa inne hininang nun ngama keo atawa sa inge keo magrida keo pa inne kung ngama magrida kung pa inne pegya sali pa inne asal pagbisahan bang inindaman masinad daw balik ang bankao na pa inne anak ten pa inne sulayin lain pa inne ined dawe Allah Ta'ala naga niya tabisara lillahin surrender bisabsi bisa andanan ga ngama ga kemon ga magsasa ga manjari ininen problemare ga pagbuan de ininen tuju sara we gihap adat andanen we gihap adat ilanen nahala na japay ko sa mengga masyaallah hap paintinin kalan pilihan may pangadatan hap may subay kyo Siyot pahadjen o elanon, magsubay mulia ng painte, dandak ni Sara elanon. Sali do painte ninen niya patawaga niya labinen ne bang niya bisitane, bang niya bagay ne, bang luo matattoyanin, subay agdatan mo hap, yuk subay pahadjen. Dumen kew niyaan iye, patawanin ineddo anakin pinaampit pisiye, ilinganan sa sang history di na pinupuan si Toto, si Rende. Atawa di na kwente sa miandumin sa iyo. Miha na keo o Rende labean mo. Bang sa inge kasol. Penin painte problemano lay sa bang. Penin painte pa iya no tawanin ko. Pamatuasan mo di atay no. Penin kapino anak mo Joelano ko isda pamaya iye anay si kao duk si kita di dahinang tali ili en pengge ko isda pamariawa tali ilaki
Malain ka ni sa bangasal pa ko ne, pwede na dito si Toto ako ningantan nga ako nga tunay ganiya sa niya yan may karendehan sa ilien, may kitek kalakunin sa ilien, bang niya bisitane, pagyapain kay ko ebang tuk niya alay selos ni sa niya, pendak bisa. Si kayanem, inin amban ne kapatutan sin dende subay hininang amban kapatutan painte sin Ella subay tahinang inin dende si Ellane subay painte usang pahadjene siga pala inilay hatinan si waktu lai Ellanin nune ke lai atau bahutek ka atawanin ga lai subay usang palihara ni atawanin pahadjene in Ellanin si waktu ga yelai lumen bangga laine inin Ellanin ine mengkong atau ine palengan ine latag kay kinulete ine pwede sa niyan magdul baya atawanin ine nila kay pagridaan nila na hinina subedo isang palihara na bisan gala Ellanin mula-mula ni baran Ellanelay subayten inin baran nelay mismo baran dendelay subay palihara nete inin bang hinabuga na Ellanin yeyen pamahadje ni pain tinalaw ko paluwas ang banluma ataw tinalaw ko inin sa ininen inay na ipagke inin pamahadje ko Ella ko pagadatan ko pagadat ko to Ella ko pandat ni Sarah sa iyo. Na, sali, mana ng sali dulu o Ellanon subay pahadjen. Nugalo o Ellanon subay risap pagandatan ng pahadjen no. Halgaan no. Numen basta-basta si kao tegge in Ellahin niya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam inin bain panjuri ay na antimin fainnahu jannatuka wa naruka. Kaya manon ko pain Rasul sallallahu alaihi wasallam ye darajat nulay bang ine lai siya lang hatinin bang hapdo ke pangandatan ng siya atawanin ine pinin pangandalil no si Ella nulay hargaan mo ke atawa ine ke peke pain na in Ella nulay lai ne pain na in surga nunduk narkaan mananen bang tuhut no ininen ye pama no o Islam ne sihal pagyalan dalay sihal Ellanulay lai ke makasyak surga samantala ye magrida si kau demikian nen bang bangga no yene ilangan sarale sarta painte yene binaak lagay hinang no nalai ke upainte samiaan makasyak narka hangkan pain Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu jannatuka wa naruka hatinen Ellahin niyan lain surga nundu narkaan mana nin lain kaya masua sababan pagkasakan ng surga atawanin pagkasakan ng narka nasuri kita di magpangadatan hap si Ellatin atawanin si Ellabi atawanin bang songkaan Ellahan pagkat bisa na sika pito hatwa taman ininen pagkitahan tuen sikapito an tuhibba ma yuhibbuhu wa in kana ghairu mahbubi subay kinalasahan we inin dende yene kinalasahan Ellanili wa in kana ghairu mahbubin bisante kanyan ng hapsi atawanin gay kalasahan. Kung may upamanin, kapite na dahon niya, sampol. In magluwain, gay kalasahan ng luwaan. Gay kabayaan ng luwaan. Gay kabayaan ng magsulot kaya ng luwaan. Sa subay kaya malasa, si luwaan ulay pegke inesebye,
dugtag kinalasahan sa biwelan. Iyan dambua maksud sing misara ini. Atawanen subay kyo malasa si hinang hap yene kinalasahan we telano bisan te kanian den gay kabayaan no taon gay kalasahan. Kami upama painte magjihad. Kabayaan nen magjihad. Kabayaan nen painte ninen magto ya si madrasa. Hinayin nila hinang kabayaan nen. Bisan pegay kabayaan no subay kyo baya pegay liyan painte pangandakan Islamin si Kao Kyo din. Bang si hinang painte pangandakan lay isang pain. Sugpatan ko si Kawaluinin para magtimbang pakaradyanin wa in takraha ma yakrahuhu wa in kana ghayru makruhin. Subay kabunsihan din de. Yan ang kabunsihan nilang. Bisan pe kanian nen inin pandak misara gay kabunsihan din de. At inen kung may upama ina to si ito ang misal nen bunsi lano lay upama magkoto-koto at magbisaga niya agunan. Nasabay kaya bunsi si Ilian bisan pe kabayaan na magpupot gadid dahil sabay kabunsihan ng Ilian pagyan kinabunsihan ng Ilan. Mana na yan sabay kaya matok inin si Ilano bang niya alain may pangadatan atau may hinang kabunsihan niya sabay kaya matok bunsi. Sabay kaya matok bunsi bisan pe hap si Kao. Bisan pe hap si Kao sabay kaya matok bunsi labi-labinin na bang hinang langan atawan ng pamigisan ng Islam sabay kaya bunsi pandak isa. Na mencari o kami kung tinay karindehan gero pataha te taman walu kayu inin hadja supaya murah tabalikbi insyaallah ta'ala bang tadagdaga ito dituin magsahaya ko sahaya bulan 10 kampat indem rumah dan di kasanyanganin sampai in mencari anak dan binet kita di sumagua banggay tahinang tabi ninen pandak bisara gaano halin-halin pagbono dan di dukme anak kanda tabi amban kita bine magkatawehin sampai siya makakita-kita dihin bang dual magpekpa magsampak maglura magtindak kura sa niyan nadakya ulali bangoy anak nun sa ilip po kita biro net po kahalan tabiro pagketayang-payam de pag hinang dilem lumay payam-payam de kakahinang dilem lumay tabot siya bahay dugtagaan na tagaela edu yan nilengkap din at tabi pandak bisara na yunin sabay binalikan dan niyo kami kung tinay kulen ni kalasahan dugsika ang painte na isang kong tinay kulen la kalasahan masih sabay isang painte ni na tendang tabinin supaya ka pamano tabi si anda tabi koy ka makaanda gato si luma-luma tabi bilulukin sabay pag nasihat bininan si may karendehan duka amin may karendehan sabay sa pag nasihat si may karendehan bang sabi supaya makaela si supaya sa painte katawhan de inin kahalang din bang si takaela dugi manjari magsasa adya kay lumanin painte kami amban pagkawin sampai puas pagilay manilian murah-murahan bang bayin kita binurungan ng Allah Ta'ala kahap pangindan serta labinin dan bang paintagagdag tabi in iyan may bakas binisara tabilay labinin bang maran ko bang pain inin tasad ko rupas sa banon di ko dengan itu hangkan misara ko tahinang ko na tabagdag ko na itong kemon sa hangkan misara ko supaya tabagdag tabi salin-salin labinin bang maran ko mabuk tabi siya Allah Ta'ala kamaapan do kampunan siya do inin
ambanan tinekam serta maikusi lapal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.